Mi smo članovi Srpske omladinske kulturne organizacije SOKO i sprovodimo projekat 8 vekova Nemanjićke kraljevine kao neformalna grupa uz pomoć udruženja Sunce, resurs centara za Šumadijski i Pomoravski okrug. Kroz projekat Mladi su zakon koje financira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Želim samo da se zahvalim direktoru škole i nastavnicima koji su omogućili da vi danas svi pogledate ovu izložbu, a nešto više o izložbi reći će moje kolege mladi istoričari Aleksandar Milosadović i Marija Vjetić. Dobar dan svima. Kao što je Aleksandar rekao, nama je posebno drago što smo danas ovdje. Naš projekat da obiđemo u srednje škole po Jagodini Pedagoškog fakulteta da bi predstavili našu izložbu 8 vekova Nemanjićke kraljevine. Kao što sad naslov kaže, pre 800 godina, 1217. godine, Stefan Prvovenčani je dobio kraljevsku titulu. Vi sad možete misliti da to nije nešto važno što treba obeležiti, ali svakako jeste. To je jedan od najznačajnijih datuma u našoj srednjovekovnoj istoriji. Dinastija Nemanjić je obeležila našu istoriju od 12. pa sve do 14. veka i bila je uzor svim drugim dinastijama koji su se nastavile posle njih. Znači uzornici bila Lazarevićima i Brankovićima. Kult Nemanjića je bio izuzetno jak i počeo da se stvara sa prvonačelnikom dinastije Nemanjić, Stefanom Nemanjom, a nastavili su to da čine i njegovi nastavnici. Nešto više o samom činu krunisanja i značaju krunisanja reći će vam kolega Aleksandar. Dakle, najinteresantniji i najznačajniji događaj jeste svakako krunisanje Stefana Prvenčana za kralja svih srpskih i pomorskih zemalja. Tu krunu on je dobio iz Rima i ono što je važno napomenuti jeste da je 1217. godine dinastija Nemanjić se računa kao kraljevina. Od 1217. godine svi vladari iz dinastije Nemanjića postaju kraljevi. To je bitno, mi smo prikazali ovdje kroz ovu izložbu. Pored samog krunisanja, njihove zadužbine, karte, takođe možete da vidite i njihova imena koje su na autentičnom i rodostojnom stanoslovenskom jeziku. Takođe, istakao bih da smo to uzeli na osnovu povelja i na osnovu isprava koje su iz srednjeg veka. Vrlo je bitno istaći i autokefanost, odnosno samostalnost Srpske pravoslavne crkve 1219. godine koja je usledila neposredno nakon krunisanja Stefana Prvenčana za kralja. Kada je dobio kraljevsko dostojanstvo, Stefan Prvenčani i zajedno sa njegovim bratom Svetom Savom počeli su da grade manastir Žiču. Izuzetno je važno da znamo da je to bilo krunitveno mesto srpskih kraljeva. U toj crkvi je kasnije krunisan i Radoslav, zatim Vladislav, Uroš I. Pitanje da li se tu krunisao još uvijek u istoriografiji Milutin i Dragutin. Tako da braća su svojom snagom zajedno uspjela da konstituišu osnovne elemente srpske državnosti. Ti elementi srpske državnosti su se obnavljali i u 19. i u 20. veku. Recimo, na zastavi Grožđa bio je lik Stefana Prvenčana. Dakle, bilo je potrebno Srbima u 19. veku da znaju da su nekada davno imali kralja. To je ono što smo mi pokušali ovde da prikažemo u ovoj izložbi. Toliko od mene i na kraju zamolio bih sve da kasnije se pišete u knjigu utisaka, ostavite svoje utiske i komentare. Hvala.